Mbahaye ikaze kandi ndabasuhuje mwe muduteze amatwi kuri Iris Rwanda. Ni tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ukwezi kwa kabiri kurabura iminsi 3 yonyine kugira ngo kube kurangira, ariko ukwezi kwa kabiri kutagendekeye neza icyo nakwita M23 nyuma y'amasaha makeya Uwiringoma Ndahiro atabarutse cyangwa se bamaze kumugabaho ibitero agapfa yishwe na drone ya FARDC. Ubu ngubu noneho umujinya watutumbye, umujinya wabaye wose. Amadubu intare zatangiye kwihorera cyangwa se M23 yatangiye kuba yakwihorera ihereye kuri koloneli cyangwa se generali Macano kugweza ubu ngubu nababwira yuko tayari nawe ameze nk'uri guhumeka umwuka wa nyuma. Muti bimeze gute rero? Cyangwa se itangazo riturutse Igoma mu masaha makeya ashize nuko Igoma bamaze gusora itangazo ryo kunamira Colonel Uwiringoma Ndahiro witabye Imana azize ibitero bya drone ubwo FARDC yagabaga ibitero ejo bundi tariki mu ijoro rishira tariki ya 24 ubwo nukuvuga ngo ni mu ijoro ry'ejo bundi agana saa 8:50 ubwo FARDC yagabaga ibitero bya drone kuri Uwiringoma aho yari aryamye muri Rubaya, ndetse bikaza kumuhitana we n'ushinzwe abamurinda. Nyuma yo kumuhitana rero FARDC bakaba bigambye igitero, ariko mu kigambe mbabwiza ukuri yuko murakigambe umunsi umwe, umunsi wa kabiri ntabwo muri bukigambe ku munsi wa gatatu, kuko ni ibintu nababwira ngo mutari buze koroherwa na gatoya, kuko umujinya wo ni mwinshi. Umujinya ni mwinshi wa M23 kuba mwarashe umuvugizi wayo agapfa mu gihe mwari mu gahenge nakwita kamahoro, ariko mwe biragaragara yuko nta mahoro namake mushaka cyangwa se mwifuza. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu mwavuga ngo biteye impagarara. Mukwiye gukomeza gutekerezaho abantu muri hirya no hino muri Kongo, mumenye ngo intare za Sarambwe cyangwa se amadubu yaje cyangwa se gaje, mumenye ngo tayari nta mikino bafite. Uwitwa General Macano General Macano yateye arashekerwa, arakomeza, arangije abaguye mu ntare za Sarambwe, nazo ziramwereka koko ziramushwanyaguza, zimwereka yuko zigifite uburakari bwa Uwiringoma Ndahiro, maze nazo ziramushwanyaguza bamutwara akuka kanyuma katagihumeka. Isaha n'isa turi buze kumva nabo bigamba igitero cya Generali Macano. Akaba bari bateye ahura na mudahushwa za vuduka, kutari mu vuduko nemeka rumbishi ubwo baramurangije. Bari kwigama ngo Minembwe ngo bashaka kuyifata, shamuzayumva mu magambo. Irundu Kiringi umwanzi yateye Minembwe. Mu kuhumva Minembwe aho bita Irundu Kiringi umwanzi yateye, ariko bagerageza kumwingizayo bamusubiza inyuma vuba na bwangu, bamwereka yuko Minembwe bazayumvisha amatwi ariko batazongera kuba bayifata cyangwa se kuba bazayumvisha amatwi bayirebesha amaso bamenye ko bari bayirimo, ariko ibyo kuvuga ngo bazongera bayikandagiremo yongere ibe ya FARDC ntago bishoboka, kuko ahantu intare zafashe cyangwa se M23 biragoye cyane kugira ngo bazabe basubira inyuma. Kimwe nakubwira nuko nubwo M23 yavuye muri Uvira, ariko amasaha makeya, isaha n'isaha wakumva bongeye kwisubiza Kisangani, wakumva bongeye kugera aho bita Uvira ndetse n'ahandi hose, kuko ubu ngubu bari kwishimira yuko bishe Uwiringoma Ndahiro mu byishimo, ariko M23 bo bari mu gahinda. Aho bita Kalemi, Kisangani na Uvira mwitege yuko intambara ubu noneho intambara igiye kujya yerura. Ibyari nakwita ngo ni
agahenge Kisegeti nta bikorwa kuko niwe mushotoranyi wa mbere dufite uri gushotora. Ibingibi bishatse kuvuga yuko M23 nyuma y'ikiriyo cyangwa se nyuma y'icyunamo bashizo cyo kunamira intwari Wiringoma Ndahiro umwe uyu Wiringoma Ndahiro navuga yuko M23 izamushyira mu ntwari. Ibingibi nta kabuza kuko kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi wa none aharanira yuko igihugu cyabohoka kikabaho gitekanye kikabaho mu mahoro abantu bakabaho bishimye, dore ko FARDC itera bujura igambiriye kwica no kurimbura, mu gihe M23 itera igambiriye kugira ngo abaturage babeho neza, ndetse nta nubwo bishaka kumena amaraso, ahubwo tuyakuma tukumva ngo babafashe cyangwa se babagwe gitumo cyangwa se nicyo bita kubafata, barabagwira ubundi bakabafata batanabishe. Twagiye tubabona benshi abo bagiye kubafata batanabishe. Ibi ngibi mbabwire yuko niyo ntambara strategique y'amahoro, kutamena amaraso, mu gihe FARDC bari gushimishwa no kubamenya amaraso, nuko bishe Wiringoma, yuko bishe abandi bantu bagiye batandukanye, ndetse bakica n'abaturage bakabaye barindira umutekano. Ibi ngibi rwose kuri ngewe nashobora kubyacceptinga ngo numve ko hari ikintu kizima. Nkuko mwabonye itangazo ryasohotse riturutse hariya Igoma ryemeza yuko batangiye ikiriyo. Reka mbasomere itangazo icyo rivuga ku bataribonye, ariko icyo nzi nuko abenshi mwamaze kubona iri tangazo ryasohowe na M23. Riravuga iki rero? Umuryango wa Alliance Fleuve Congo Nil AFC 23 utangajwe ufite agahinda n'ishavu ryinshi ko mugenzi wacu Wiringoma wari umuvugizi wa gisirikare mu rwego rw'ihuza rya politike yitabye Imana. Yapfuye mu bihe bibabaje byabaye kwa 23 Gashyantare 2026 saa 9 z'ijoro zuzuye za mu gitondo hafi ya Rubaya. Kubera ibikorwa bikomeye, AFC 23 irahamagarira abene gihugu n'amahanga kumenya no kubona ko ubutegetsi bwa Kinshasa butubahiriza ibyo bwiyemeje, cyane cyane amasezerano y'ingenzi arimo amasezerano y'Doha. Ubwo ni muri Angola kuko Doha ni umujyi mukuru wa Angola. AFC 23 yihanangirije umuryango mugari w'impindura matwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndiheze n'umuryango bwite w'abanyakwigendera wamaze ubuzima bwe aharanira ubutabera n'umwe bw'abanyekongo bose. Bikorewe Igoma kwa 24 Gashyantare 2026. Rumba Omukoko, umuyobozi wa Bilo. Ni tangazo nkuya ahantu, niba ari ukuri turaza kumenya ibyajya, ariko kanizere ko byaba ari ukuri, ariko ubwo ni ukuri. Biravuga yuko bamaze gutangaza kunamira AFC amaze gutangaza uburyo bwo kunamira Wiringoma Ndahiro. Andi makuru ari gucaracara kuri uyu munsi wa none nuko abarimo Sekikubo Barafinda bamaze gukatirwa iminsi 30 yifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Sekikubo Barafinda wigeze kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu myaka yashize, akurikiranwa hamwe n'abagenzi be mu rukiko, cyangwa se uyu munsi wa none bari kuburana ifunga n'ifungurwa kugira ngo barebe ko bafungurwa ku byaha bari gushinjwa, ariko urukiko rubakatiye yuko bagomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo hamwe n'abagenzi be bari kuregwamo muri uru rubanza. Reka mbareke kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza, umunsi mwiza, ndabakunda.